tekereza igihugu kinini gikungahaye ku mabuye y'agaciro kurusha ibindi ku isi gicikamo ibice kubera umuntu umwe n'inyandiko imwe. Uyu munsi Kinshasa no mu yindi mijyi ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imihanda yabuze abantu, amaduka yafunzwe. Mu burasirazuba bw'icyo gihugu indege zitagira abapilote ziri kurasa ibisasu biremereye mu misozi ya Kivu, mu gihe imiryango itari iya leta, sosiyete sivile itangiye kuvuga ibintu biteye ubwoba. Gushinga igihugu gishya kigizwe n'intara za Kivu, Katanga n'intara y'Iburasirazuba muri rusange. Ibi byose byatewe n'iki? Ni ijambo rimwe gusa, itegeko nshinga. Ese umugambi wo guhindura itegeko nshinga ushobora kuba imbarutso yo gucikamo ibice kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Muri iyi nkuru turakwinjiza mu mizi y'iri hurizo rikomeye, tugusobanurira ibitagaragara inyuma y'amakuru yihuta urimo wumva. Mu minsi ishize ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo ryahamagariye abaturage gukora imyigaragambyo yo kuguma mu ngo zabo, ibizwi nka ville morte. Iki gikorwa cyitabiriwe ku rwego rwo hejuru mu mijyi nka Kinshasa, Lubumbashi na Beni. Abayobozi bakomeye nka Martin Fayulu, Moise Katumbi na Augustin Matata Ponyo baravuga ko ubu ari ubutumwa bukomeye bahaye Perezida Felix Tshisekedi, bamuburira ko adakwiye gukora ku itegeko nshinga ryo mu mwaka wa 2006. Icyakora ibi si imyigaragambyo isanzwe ya politike. Mu mujyi wa Goma, sosiyete sivile yatangaje ko niba Tshisekedi agerageje kwiyongeza manda ya gatatu, bazahita bashyira hamwe bagashinga igihugu cyabo gishya bazita Repubulika y'Abaswahili. Ibi byose biri kuba mu gihe imitwe yitwaje intwaro nka M23 iri gukozanyaho bikomeye n'ingabo za leta, ndetse hakoreshwa intwaro zikomeye zirimo indege ziturika zizwi nka kamikaze drones. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki kibazo tugomba gusubira inyuma gato. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si igihugu cyunze ubumwe mu buryo bworoshye. Itegeko nshinga ryo kuwa 18 Gashyantare 2006 niryo ryabaye nka sima ihuza iki gihugu nyuma y'intambara zikomeza zamenye amaraso menshi hagati y'umwaka wa mu 1996 kugeza mu 2003. Iri tegeko nshinga ryashyizeho imipaka ihamye ku mikoreshereze y'ubutegetsi. By'umwihariko ribuza umuntu uwo ari we wese kuyobora manda zirenga ebyiri. Iri tegeko ryo ryatumye habaho ihererekanya butegetsi mu mahoro bwa mbere mu mateka y'icyo gihugu ubwo Joseph Kabila Kabange yavaga ku butegetsi. Ubu rero igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kurihindura gifatwa nko gukurura urufatiro rw'inzu yose ya Kongo. Abaturage barabibona nk'uburyo bwo kugundira ubutegetsi kandi bakumva ko ari isubira inyuma rikomeye mu bya demokarasi. Ariko hari ikintu gikomeye kigaragara muri iyi nkuru kigomba gutuma twibaza byinshi. Iyo witegereje neza uburyo ibintu biri gukurikirana, ubona ko hari umukino wa politike uri gukinirwa ku rwego rwo hejuru. Impamvu nyamukuru ituma habaho uku kwihagararaho ko batavuga rumwe n'ubutegetsi so gukunda amagambo yanditse mu gitabo gusa, ahubwo ni ukuburizamo umugambi uwo ari wo wose uha perezida uriho ububasha bwo kwikubira igihugu. Gukora ville morte yagenze neza ni ukwereka amahanga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko abaturage bamaze guta icyizere ko kibifite ishingiro rikomeye. Reka turebe ku ruhande rw'abiteguye kubyungukiramo ndetse n'abashobora kubihomberamo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo kubyungukiramo kuko babonye ingingo ikomeye ibahuza n'abaturage, ibaha imbaraga bari barataye nyuma y'amatora. Ku rundi ruhande Perezida Tshisekedi n'ishyaka rye bashobora guhomba byinshi. Kutumva aya majwi y'abaturage bishobora gutuma afatwa nk'umunyagitugu mu maso y'amahanga. Ariko ikibabaje kurusha nuko bishobora gusenya igihugu burundu. Sosiyete sivile y'Igoma mu majyaruguru ya Kivu yateye intambwe iteye ubwoba ubwo yavugaga ko nibakomeza guhatiriza guhindura itegeko nshinga bazihuza n'intara za Katanga, intara y'Iburasirazuba yose ndetse na Kivu yose bagashinga icyo bise Repubulika y'Abaswahili. Ibisa amagambo gusa. Mu rwego rw'ubukungu izi ntara nizo mutima wa Kongo. Katanga itanga cobalt
n'umuringa byinshi ku isi, mu gihe Kivu ikungahaye kuri coltan na zahabu. Izi ntara ziramutse ziciye ukubiri na Kinshasa, igihugu cya Kongo cyahita gihinduka igihugu gikeneye cyane kandi kidafite ijambo ku ruhando mpuzamahanga. Aha ni ishingiro ry'ubwoba buhari riri. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki: ni gute intambara y'amasasu, politike y'i Kinshasa n'indwara byose bihuzwa n'akadodo kamwe? Ingabo za leta FARDC zifatanyije n'abambari bazo ubu zongereye ibitero mu burasirazuba, aho umutwe wa M23 watangaje ko leta iri gukoresha indege nto ziturika zizwi nka kamikaze drones mu duce twa Kivu y'Amajyepfo n'ahandi. Kuki ibitero biri gukaza umurego ubu ngubu? Mu isesengura rya gisirikare na politike, ubutegetsi bubangamiwe imbere mu gihugu bukunze gukoresha intambara yo hanze cyangwa ku mipaka nk'uburyo bwo kurangaza abaturage. Gukaza intambara n'inyeshyamba bishobora guha leta urwitwazo rwo gushyiraho ibihe bidasanzwe cyangwa amategeko ya gisirikare, bityo ibiganiro byo guhindura itegeko nshinga bikoroha cyangwa amatora y'imyigaragambyo bigahagarikwa ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Mu gihe amasasu avuga mu misozi ya Masisi na Rucuru, hari inkuru isa n'itangaje yatangarijwe i Goma. Umurwayi wa nyuma wari urwaye icyorezo cya Ebola mu bwoko bwa Bundibugyo yasezeye mu bitaro nyuma yo gukira neza, ndetse ubuyobozi bw'ubuzima mu ntara butangaza ko nta murwayi n'umwe usigaye. Ese bihuriye he n'ibibazo bya politike twavuze haruguru? Iberekana ishusho ebyiri zitandukanye za Kongo. Ku ruhande rumwe, inzego z'ibanze n'abakozi b'ubuzima mu burasirazuba berekanye ko bashobora gukora neza bagahashya icyorezo gikomeye nka Ebola babifashijwemo n'abaturage. Ibi biha abanyakivu icyizere cy'uko bashobora kwiyobora no kwikemura ibibazo byabo batagombye gutegereza imfashanyo n'amabwiriza avuye Kinshasa. Ku rundi ruhande, ubwo bushobozi bw'abaturage buri guhura n'ibisasu biremereye biterwa na leta yabo ndetse n'umwuka mubi wa politiki uterwa no gushaka guhindura ubutegetsi. Iyi nkuru y'agakiza ka Ebola ni gihamya ko abaturage b'uburasirazuba bakeneye ubuzima n'amahoro, mu gihe abanyapolitike bo bari kubashoramo intambara y'inzitane kubera inyungu zabo bwite. Twitega iki nyuma y'ibi byose? Dushingiye ku isesengura ry'uko ibintu bimeze uyu munsi, hari inzira eshatu zishobora kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi iri imbere. Icya mbere ni ukuzamba kw'ibintu no gucikamo ibice. Perezida Tshisekedi aramutse akomeje umugambi wo guhindura itegeko nshinga ku ngufu, imyigaragambyo ishobora guhinduka imvururu zikomeye cyane zigakwira igihugu cyose. Ibi byahurwaho amatsinda y'abaturage mu burasirazuba gushyira mu bikorwa umugambi wabo wo kwiyomora kuri Kinshasa, bakaba bashinga iyo repubulika nshya bise iya Baswahili, bigasubiza Kongo mu ntambara yeruye yo gushaka ubwigenge bw'intara. Inzira ya kabiri ni uko ubutegetsi bwakubita igitugu hasi bugasubira inyuma. Perezida ashobora kumva uburemere bw'igitutu cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abaturage bakoze ville morte, agahitamo kureka umugambi wo guhindura itegeko nshinga. Ibi byari insinzi ikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi bishobora gutuma imbaraga z'igihugu zongera kwerekezwa mu gushaka amahoro mu burasirazuba binyuze mu biganiro, aho guta igihe mu ntambara za politiki z'imbere mu gihugu. Icya gatatu kandi giteye ubwoba ni intambara yeruye y'urwitwazo. Leta ya Kinshasa ishobora guhitamo gukaza urugamba bikomeye mu burasirazuba, ihangana n'imitwe irimo AFC M23 ikoresheje indege zayo ziturika n'ibindi bisasu biremereye, ikazahaza umutekano ku buryo ishyiraho amategeko agenga ibihe bidasanzwe mu gihugu cyose. Ibi byatuma isubika ibiganiro byose bya politike, igahagarika kwishyira ukizana kw'abaturage yitwaje ko igihugu kiri mu ntambara, bityo ikagundira ubutegetsi ntawe uyibajije iby'itegeko nshinga. Ibi ni nabyo abantu benshi batekereza bishobora kubaho cyane. Muri make, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu ihurizo rikomeye
icyatangiye nk'igitekerezo cya politike cyo guhindura inyandiko imwe y'itegeko nshinga gishobora kuvamo gucikamo ibice ku gihugu gifite ubutunzi bwinshi muri Afurika, kuva ku mihanda yijimye kandi itagira abantu i Kinshasa kugeza ku bisasu biturika mu misozi ya Kivu, ndetse n'imbaraga z'abaturage zo gutsinda icyorezo cya Ebola batitaye ku bibazo by'umutekano muke. Ibi byose biratwereka igihugu kirwaye ku rwego rwa politike ariko gifite abaturage bashaka impinduka no kubaho. Tumaze kubona ishusho yose ibiri kubera muri iki gihugu n'ingaruka bishobora kugira ku karere kose k'ibiyaga bigari. Reka nsoze nkubaza ikibazo kimwe gikomeye cyo gutekerezaho. Ese mwe mubona amaherezo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ukuvamo ibihugu bibiri bitandukanye nk'uko sosiyete sivile yatangiye kubisaba, cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa buzabasha kuzimya umuriro mbere y'uko ukwira igihugu cyose? Tanga igitekerezo cyawe ahandikirwa ubutumwa, kandi niba wumvise neza cyangwa ukunguka ubumenyi bushya muri iyi nkuru, kora like na subscribe. Niba utarayikora unasangiza iyi nkuru abandi kugira ngo dukomeze kukugezaho isesengura ryimbitse ku makuru y'akarere kacu. Murakoze cyane.